U tišini zvijezdane noći, u malom svemirskom centru u Crnici, Stipe je žurio kroz teleskop. Njegove su oči naviknute na beskraj svemira. Iznenada ugledala je nešto neobično. Komet, ogroman vatreni kamen, jurio je ravno prema zemlji. Stipe je sav u panici počeo vikati. Komet, komet, dolaze ravno prema nama. U tom trenutku Stipe je znao da nema vremena za gubljenje. Mora obavijestiti interventnu jedinicu, situacija prehitna. Josipa, Blanka i Tina. 3 hrabre pilotkinje. Bez otkljevanja odlučile su preuzeti stvar u svoje ruke. Navukle su svoje Vartex kombinezone, uvjerene u njihovu neprovodnost. Ne znam da li će ova odjela moći zadržati unutarnji trak. Na trenutak se zapitala Blanka. Blankino promišljanje prekinuo Josipin odlučan glas. Što? Čekajmo, idemo. Hoćemo li javiti drugim svemirskim postajama? Upitala je Tina. Sljedeći tren bile su u Kampanjoli, jureći krivudavim putem prema aerodromu. Aerodrom na Pokrovniku, obično mirno mjesto civilnih letova, sada je bilo puno aktivnosti. Na pisti je stajala raketa, ponosno zvana Kamenčić 1, koju je još prije 10 godina projektirala bivša tvornica lokomotiva Đuro Đaković u suradnji sa industrijom motora Rakovica. Josipa, Blanka i Tina su se ukrcale, spremne za misiju spašavanja planeta. No suočili su se sa prvim problemom. Nitko od njih nije imao pojma kako se upravlja raketom. Ali Josipa, nismo baš sigurne kako se upravlja ovom raketom, rekla je Tina gledajući u kontrolnu ploču. Ma, znaćemo se. Odmahnula je Blanka. Pa nismo valjda od jučer. Prošle smo obuku, ali to je bilo davno. Ubacili su novu tehnologiju. Josipa je sjela na kontrolnu ploču i počela pritiskati gume. Ok, cure, palimo motore. Zapovjedila je pritišćujući gum s napisom motor. Ništa se nije dogodilo. Tišina je ispunila kabinu i prekinuta samo tihim zujanjem elektronike. Stipe je sa kontrolnog mjesta navodio koje radnje trebaju poduzeti. Blanka, ukucaj u terminal sekvencu za pokretanje motora Alfa 5. Tina, provjeri tlak u spremnicima goriva i razinu tekućeg kisika. Tlak je u redu, ali kisik je na minimum. Može, je to problem. Opet se javio Stipe. Blanka, jesi li ukucala sekvencu? Jesam, ali ništa se ne događa. Možda je osigurač. Zapitala se Tina čačkajući po žicama ispod kontrolne ploče. Ili je nestalo struje. Samo mirno cure, upalit ćemo je. To ćemo kao poletimo. Ne znamo gdje trebamo ići. Ništa im nije išlo od ruke. Sjedile su bespomoćno i gledajući kroz prozor kako se komet približava. Stipe je s krova svemirskog centra nastavio izvještavati o kretanju kometa. Evo ga, stiže. Viknuo je, a zatim je nastala tišina. No umjesto udara dogodilo se nešto neočekivano. Komet je promijenio smjer, prohujao pored zemlje, ostavljajući za sobom dugačak svjetlucavi trag. Uspjeli smo. Povikala je Josipa grljeći Blanku i Tinu. Jesmo li baš? Nije važno. Važna je namjera Kamenčića biti spremne na žrtvu. I tako su se vratili u svemirski centar dočekani kao heroji. Iako nisu zapravo učinili ništa, njihova spremnost na ovako hrabar čin bili su dovoljni da ih učini legendama.